Jo, di ste ljudi, dobrodošli u novi klip na Balkan Fit kanalu. Ljudi moji, ukoliko nisi još bacio subscribe, pucaj taj jebeni subscribe button, udari like na ovom klipu i postani dio Balkan Fit tima. I ljudi moji, imam tu na glavi, na čelu dvije jebeno velike kvrge. Znači, to mi se u životu još nikad nije dogodilo da sam se udario od stolu prvi put ovdje na ovoj strani, pa mi je skočio kao neki prišt, mateklo je, jebeno boli. Pol sata kasnije sam se opet udario od stol sa ove strane. Znači, ne mogu da vjerujem kako možeš u roku od sat vremena da se udariš dva puta od stol na čelu. Znači, nenormalno je bolo. Znači, stvarno je bolo. Uglavnom, danas sam pripremio nešto jako interesantno, to jest Painful Fail Compilations u teretani, znači jako bolne fail kompilacije koje se dogodile tijekom treninga. Pa krenimo sa challenge-om da vidimo šta se tu dogodilo, sve izdogađalo u teretani. Ne daj Bože da nije nešto strašno, ali ono, po naslovu sam već vidio da boli, da stvarno boli. Tako da, ako ste vi spremni, i ja sam spreman. I može da krenemo. Ode vrat. Znači lik još može da sjedi ono. Okej. Koji debil, Isus. Ne. Ode kičma. Jeste vi vidjeli ovo, ljudi? Fuck. Dobro, debilu, da idi iz teretana. Nek se je debil razbi, nek si se slomio pičko jedna usana. Šta ti glumiš tu jednog debila? Marš iz teretane. Pa dobro, mislim, probao si bit neki tu mangup. Probao si. Pa curo, kužiš, ti si za kuhinju, nisi za teretanu, razumiješ? Ostani u kuhinje, molim te, ono. Kako bi ga sad, kamarčinu, sad mi ga tu odzid zalijepio. Znaš kako je fino zalijepio odzid? Dobra leđa. Ali, šta tovariš toliko kilažu kad ne može mašina do... Hoćeš. Dobro, kak je ovo šipka za bebe, ne kužim šta je ovo? Pa moraš ti da glumiš, moraš ti da digneš ono što ne možeš. Znači lik bez spotera, ono, kužiš. Ode u kurac, ne reš. Vidi ga. Mali Rambo, vidi ga. Da, jesi sladak, jebim ti pljubite. Koji debil, ja ne vjerujem. Znači, stvarno koliko debila ima, to nije normalno. Stani, evo te, vučeš ga kao konja. Da, hoćeš, aj još na tovar, još metar da ide gore. Pa, znao sam ja, mislim, ko si ti jebote, šta ti glumiš, Supermana, ti možda letiš, jel? Nema kod tebe gravitacija, tako, nema. Kako su rukavce? Šta je ovo, zmija neka? Joga zmija. Eto ti je sad. Budi ti sad zmija. Isus! Fino ga od iza ubolo. Ubada, sinko, ubada. Kad se sjeti, sad kad ovo vidi...
kad sam ja pao, kad sam bio u osnovnoj školi, zato su meni tu dva zuba ovako, kužiš, iskrivljena. Jer sam baš ovako kao ona pao i šlajfo sam od pod, barem još 5 metara naprijed i tako sam sjebao zube. Jao, kad se sjetim te bolne situacije, nemoj Bože, nemoj. Ne znam. Uglavnom, fakat je jebena kompilacija bila, baš je smiješna bila. Ukoliko se vama ovaj klip sviđa, obavezno bacite jedan like. Jedan lajkić, bratko si moj, bratko si, jer vas toliko volim, bacite like. Izvlačenje pobjednika za slušalice koje upravo nosim za ovaj klip, znači ove tu vidite, ću darovati nekome. Imate na Instagram profilu pobjednika, tako da pogledajte tamo ko je pobjedio. Pravio sam live stream gdje sam izabrao pobjednika. Balkan Fit Shop, znači sve je spremno, samo još da krenemo, tako da uskoro valjda bi trebalo da krene taj Balkan Fit Official Shop sa narukvicama i naljepnicama za početak, a kasnije vidjet ćemo. Tako da ukoliko si bio se nasmijao tokom ili tijekom ovog klipa, baci like, baci jedan komentar, hashtag Team Balkan Fit. Kod ne znam koliko lajkova dijelim opet jednu free narukvicu, tako da samo lajkujte ovaj klip i bit će narukvica for free. Tako da, ljudi moji, mi se vidimo uskoro s novi video klip. Veliki pozdrav od mene, Tomislav Zovko, a.k.a. Balkan Fit sam ja, burac, Balkan Fit. Ćao! Balkan Fit, Balkan Fit, Balkan Fit, Balkan Fit, Balkan Fit, Balkan Fit. Jedan je život, jedna je prilika. Your time is up, my time is now.